Iyang okay panipon malenwaw na raksomon pon penyu waun kisanan kan ko lukan ko nanalaw ko na kanyay ko waw choro rong saban machay kop na koryang kop na speaker ng legislature sound ko pong lapalapakan ng kanyang siya momot sa government o John pon penisap o pachuan ko kukuran koros hong na saban machay rungan watch. Ngay sarli Nicolas maban pacuan kalile ko kumurakan autapan sa palmachay rongan ranwich. O yech autapan sa palmachay rongkan kayo ye kawapan sa palmachay ran ko sampal te ran and Muima Liberation Day yagate sa tuwaw koryaw paitan sa palmachay program and debate me pacuan miyawiyar nan sampungan July and barya kita isap tuaw o kasulo sabon macam saun komatong and pesem pajawan yang ceweta komatong arya kita isap tuaw kasubut kay nan way samwa kayang sabon macam rongan ranwat pansang kolonya way ponpe Pwede na pali komatong ang ponpe tabanyan sport and ponpe pajawan chapiata yata to kayo pwede na pali sa panmachay komatong kan hong kawapan ran and Muima Celebration Day na way ponpe pan pajawan tau yang lale nan sampung September riyagate sa tuwang. Nan uyapan tato kwat panyan sport pajawan tau lang nan kanyawan meeting ni July isap riyawan par riyagate sa tuaw kulak silungurin sa was o pacawan sa tararay lakan meban pacawan apali saban macay programa kan o ramen Muima Deliberation Day riyagte sa tuaw o yet tuan paita kan me pacawan miyawiyar to paita o me pacawan miya overall chairman o saban macay program and ramen Muima Deliberation Day and Parwat ye Mr. Kester James. Me pacawan muya Vice Chairman ye Mike Loyola, Secretary ye Ramsey Joa, Palian Logistico Protocol ye Miss Bernalita Laka Edson, me pacawan apani Panyan Media ye Sweeter Kanyo, Sang Panyan Peace Association. Nan meeting watch Queen watch pit pacawan Taular o pacawan Pelatan Railakan me pan pacawan apani Ewe kamatongkan o yet tuan paitakan me pacawan miyawiyar sport director at Barwat ye Pedersenansan me ban pacawan apali kamatangan baseball ye Tosiro Aknaka panyan softball ye Strixanansan panyan palapol ye Chowapol panyan pampak the swimming ye Terusan Kanyan Panyan basketball ye Ramsey Joa, Panyan table tennis, ye Latis Seneras, Panyan Changachang, ye Rendi Germinaro, Panyan Micro all around, ye Tanya Letkar, or Panyan Pogna Chow Chow, ye Ron outside. Korea is Sapal Machay Roman Ron Watch. Niyanan ng July sa Kriyawan Barya kita isap tuwang way na pesan te Molen ko kung na pesan pajawan muyaya yung program yung programin kawawi o kasarawiran pasampalan na pesan yung ran na pesan late o mawya kawapan ran na pesan late watch yung debate na tuwan radyo school kan may pajawan Pilipinta sang ewe kan na pesan payrainan kapasaya Kamaukan o kaswatpakan and Lee and yang puko and Congress te puko laut non-government. Nintuan tao na sainsan na debate which pachawan uyang management college and Micronesia epesan me pacha panakar wen pompe.
Irai sari kan me bacawan walian AOL school kanan FSM ye Wayne Pompey School and Peksai School o sari kan ye Felicita Chisang o Chaylin Pichawen Mewya alternate ye Mermelane Chona o Mewya Coachang Timen Pompey ye Mr. O Jones Penyas Wayne Kusai ye Kusaya School Irai sarikan ye Hansi Timothy Stani Che Tolena alternate ye Jamie Lucy o Mewya coach ang team and Kusai ye Miss Lin Ruan. Chukai School me bacawan walian school and Wayne Chuk o Irai sarikan ye Daniel Masawal Nakayama Hope Mori alternate ye Rian Harangwa o Mewya coach ang Raisari kanan Wayne Chuk ye Raisa Chuit o Wayne Yap ye school and Yap Catholic High School Raisari kan ye Nicholas Yuntun o Alexander Akapito alternate ye Daniel Tingwang o coach ye Joshua Cheres Lian Penes Chul Nan wiya pagkatokan debate watch me bacawan poita takana ye Wayne Pompey ni aray bacawan aletian point of wanapuke ay sabriyaw Wayne Kusay o Wayne Chuk me bacawan aletian bariyaw ni aray bacawan koletian point wanapuke isu o Wayne Yap me bacawan aletian basilu ni aray bacawan aleti point wanapuke limaw O kan saglan saban macay rongan ranwat pitban salacha penakar Wayne Pompey. Wayne pesan pacawan yang ceweta pamatawan riya kita isap tuwa pasibit kay na pacawan miyawi nan Wayne Samoa. Chapta ni jilay suwan pariya kita isap tuwa o ban pacawan sagla ni jilay riya isap hen pariya kita isap tuwa. Kamataw kan na Wayne pesan ban pacawan Pecang an priya kita isap tuwa pasibit kay watch ye kamatangan changachang, te track and field, kamatangan boxing, kamatangan palapolangon, kamatangan saysayangol. Irailakan me pacawan na pani iray sa matong kanang nan Wayne Samoa ye Castro Jawa, Haluk Jackson o Latis Seneras. Ti menakasan pacawan miyawi kita sangray son matongkan me pacawan poita o pacawan na tiya Paul Mechen nan kamatong Henrya kita isap tuwa me Christian kay me pacawan miyaw nan Wayne o riya kita isap lumaw pasibit kay Paul Methodist nan boxing ye Jennifer Chang. Nituan kami sensan me wakan me pacawan walian Wayne pesamang nan kamatong riya kita isap tuwa Facebook kay watch ye Wayne Yap kamatongkan ye kamatongan saysayangon o kamatongan boxing ye Miss Jennifer Chang. Kamatongan pelopon team sang Wayne Chuk o kamatongan changachang tetrakan pilangon me paman sang Wayne Chuk o man pinagap sang Wayne Pompey ye Miss Torla Chona. Honan kamatangan changachang besaban macam song matongkan panchaweta. Ye changacangan meter rapuke, meter yapuke, meter papuke. Relay meter 4 by 100 or 4 by 400. Balikan me bacawan sawa-sawa ni saban macam song matongkan hong nan kamatangan riyakite isap tuwang pasibit kay watch. Ye saban macam government la penepesem o penepesem menempit kanati. Main ko ye mecakan autapan saban macam rongan ranwat kanangan kukuran koras o kasalenya. Berapa jamaah saya